Sa ataw ko na ba ada watay na buto. Yang mo tawatay na buto. Nasisisa liyo. Nagyang mo tabay na miya katululan na kasakit. Nagyang mo tagyat tugurar to sakit yan na miya kiskyan watay. Ha? Karitang ko nasulad ka. Labot ko. Nauriyan ugyang pakasulang mo tawatay na didlit sila liyang mo tayo na yan. Karitang ko imanto na miya nakapasupog kagadamak na masakit. Swati yan sukap kasakitan sa miya katlulan na imanto na tinimbet-timbelerak na wala akagagadamakun. Karitang ko na malagi daw ko na magagadama diyak tanda na ikagaga. Karitang ko na lagi daw na yung magagadam. Adiyak ka na may bugasag yang kaya magagadamakan. Karitang ko na napanginakan ka. Inawatakan. Kambuk ka din na may bayang ko dunia na din na may angin akan reka. Iman tu aku reka penapagangin haywat akulay. Nainis bagun wataya na hinakulay na tunaw tu. Tiga ni karitanggo pamasan akong kasabulong. Api asar buah manukal batan ang kaya magagdamakan. Karitanggo nakatawan ka. Dan nabakur kami angin. Dabakur kapi amang ni iman tu akur kabu mangni na dia kong kapesubwa. Tiga ni nakulay iman tu na tiga na pemasaku din sa bulong. Dara-dara kong kapemasaku sa bulong. Inakulay nayawa kong kapeliwa ko ina pemasaku sa bulong. Urian yan miyani mo sa bagerang utawatan aluminium mamanti. Nasuki ang bakaw man niyang uliw-uliwan niran na miya kung plakab kisok. Kung plakag yang mutawata pagkagataan sa kapungguraw kiyan. Ya Allah, rina iya kung ka. Kaya pa mo kaganakan si ina. Kaya pa mo kaganakan si umiyakan. Inawagin ang panakamamangandirakan. Dia kena nagkibagay supa mga ninyandrakan. Sakay labiro na matao ka piyaso sala di pirakakan. Dia kumakapangutang kada tinda pagutang rakan kada ku nagkibedak nung kadnang ko ino ako tuluminyo kadia ka nagkaraw uba ka na pasubuha si ina agkagdamian YouTube nakamangin rakan na pesugunak na gerata ginawan yan. Ya Allah narinaya kong ka kaya pamrakan akon si inakan. Dia kena tinggian kerau ubakan pasubuh sina ka YouTube nakamamangan nirakan kadang kuna dia kena kerawan terubakan teru ada pirakan lagi tu tinggi ni kaya pakai ubakan sa peliwaku kaku aku sa bulu nakadang kuna skail biru nama tau kapia susah ada dan pirakan tadi aku makan pengutang kada pengutang rakan kada kuna gelebukakan kadang kuna iman tu na sulda bugina nama manti tinggi na duduka dukawan aku dapat teru nakan ada namia tu nakana bulung sanggaya mga tinda tinggi nakadang kuna rinda iya kung ka Korean yan namiyan ni mo sa bagerang utawata nasugya palimu yan sa bager na sumiulad namiyaw man yan sinaya namatay din nasudan sukay layar yan nasa matay din si inayan lapya lalawin yan na din yan di pangarkan inakan kianatan akong kana da manaamakan da pagariakan nawan tunad ni suhanakan sa karumanilang barakan inakan naginatan akong kapan na sabab sambutan niya nung dikip peluday sambut tayo mana niya narata ginawa niya namide ni nang buta karatas ama kakampali na iyan ay mana niya nakiabukan niya sudah tiap yang buta ulama tanu sukai lain ya nun namagan sumagan nabi karya nagi yang buta karatas tagi ni ba agi yang buta ka peliwang buta wata na mibal kun sang buta ka kasasagit tigi inayan na mibal kun sa yaman na niya na surat ay bagag yan sa yang buta wata yan kaad na yaman na niya na itutuman yan tigi ni karitang ko tiga mampung burao kadiak nanan kabaya karitang ko nak na tarong nakan rakaw bakong kaburao ka
Itigil di karata ginaka ni gira pagkailayak na pungguraw ka. Atau nak natigil na iman to na pungguraw ka nakakaman. Aduh karitangku kapia-pian ka na di ka man na pungguraw. Hei karitangku katawanakan yang kutuak dia liung ka kasugwa kur kasabulong na pimbabak nanan. Tahu apa? Atau anak naden na piraka pia susanat. Katawan kaino akan sakasugwa pimbabak nakapa kaliung ka adi akan negerau bakung kakatin di kumasa kang bedutirakan sanyawa ia akan negerau bang kamaila ya may kang bedutan aku sanyawa kagagdam kap manatigin at tanto surat lagi kita tingin di kaya bubakurusan di pakaliung na saka apa na dia mawakilay sa mong tamasa kang bedutirakan sanyawa tingin di karitang ko narilar kan so kaya pamraging karakan nandengan na tingin na yaman na niyan na mapupulanwak na yang kaya tingin na surat ay bubagakar ka na ad na tingin at tamo kaya maka so tingin so kaya patay niyan na ad na ini bagagyan na ka tamo lakatang ka tingin ang kaya igi-iga na kan nakalutang ka kay yaman na niyan natatampo na usan so tamo kay gaganat na kaya maka okay dan tingin di karitang ko na saksing ka kaapya susalad na dagat na nanibot dahol. Tinggal ni karitang ko na singka pia susalat na din na bagusan libat. Pagi ini kalakakan saya mana niya na masa mas ginanglan ka na damang gusto. Tinggal ni karitang ko na saksi kau din. Kay ni ganat rakanan na parar kanan. Nagyutan tingin ni dangan lebat. Api tingin susalat na dang kurun lebat sabab para sa Ginoo. Iyag damang na tingin na miya sakit ako sa miya katlaunan na miya dersak na adiya kurun makang gusto. Dakurun na tingin usar kay litinanan arka. Tingin ikaritang ko na yaman na niyan na parar kabunan.